алейкум, сағылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан ве шымдықы вақытқа более малюмат. Толу чоплю курналары учқан пакетлер ве ташланған шешелер. Пайтақтымызда керчектен де чоплюк меселесі ағыр. Акимиет бұл меселенің насыл чезе. Жеблерде уфақ парасыз қатнамақ мүмкін олажақ. Ахмезжет Ялтави алушты шерлерінің троллейбусларында мақсус карталар или билетлерні сатын алмақ мүмкін. Шайре Джевайри Меджитова доғанына 105 ел толды. Гаспринский адына китапханеде хатырақ шамыт керілді. Русияның епсі регионларындан теннис ойыншылары алуштада кечкен ярышларда іштирак еттілер. Бұл ведегер хаберлер ақта шымды бұзым чықышымызда. Ялтада открытый Крым серлевалы едінжі туристик форум өзешіні башлады. Саанын экспертлері язмев сымның нетижелері чықаралар, Вера Атлановның янылықлары ақта тариф етелер. Тавслятлары ле Султания Ситакаева. Чувствую себя прекрасно. Ощущения хорошие. Форумның иштиракчысы Виктория Шелякова экзарта адлы адеттен тыш тренажерны сынап бақа. Бұл сол асма системада межгулиетлер бедерулевынды эсаслана. Бірінші сеанстан сон ағырты экселе. Вся методика направлена на активацию глубоких мышц. На ней мы выполняем различные виды тракции для шейного отдела, шейно-грудного отдела, пояснично-крестцового отдела позвоночника. Да, бір инновацион ішленме, экзоскелет, о жедді травмалар алған инсанларны яныдан юрмеге огрете. Аяқларға махсус датчиклер пекітіле, қол аяқларда есе идаре етув кнопкалар. Аккумуляторлар ярдымы или инсанлар 4 саат юре біле. Это последнее достижение в области восстановления двигательной активности после тяжелых травм опорно-двигательного аппарата, травм спинного и головного мозга, состояний после инсульта. Тедавилев сағламлаштыру ветті туризм буюк сурьат или инкишаф эте. Ел-елдан буяна лишь зиадежи туристлерна джельп эте. 35% отдыхающих летом предпочитают в Крыму пляжный отдых, но 27% предпочитают оздоровительный туризм. Санатории, какие-то оздоровительные программы. И это в летний период. А если говорить о осеннем и зимнем периоде, то проценты эти явно будут значительно больше. Bundan gayrı Kırım musafirler sayısı ile mақтана біле. Yılının başından beri yarım adаны 6 milyondan ziyade insan ziyaret etti. Yani yılgacı bu rakamda artacak değiller. Bu yarım adanın nakliyat gelişikliği ile bağlı. Открытие аэропорта, открытие Крымского моста. Этот год мы закончим в районе 7 миллионов. Но мы понимаем, что это пиковая нагрузка, которая ложится в основном на летний период, а у нас еще есть осенне-зимний период. Открытый Крым адлы форум 2 күн девам етежек. Бұл вақытта белі экспертлер бала туризмына музакире етежеклер, яны туристик маршрутлар ишлеп чықарачаклар. Бөлі етіп, яны туристик мевсімге азырлықлар кете. Султания Ситакаева, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Тыш қызметшілер Ахмезжете yollar тамир етілігі бойынша өз мечбуриетлеріні беджермейлер. Жұмқұрет yol басшысы Чтимай ағыларда шерме мұретнын іші бойынша мониторинг группалар çalışmasını бойлет тепсиретті. Оның малюматына көре зарет қызметі объектлерде ішчелер сайысы планға ұйғын олған ақта ичбір сефер хабер етмеді. Я техника етушме, я да ішчелер сайысы азжа. Вот вы делали где-то на окраине? Нет слов, проблем нет, день, 2. Мы понимали, что центр перекрытия, это вообще конец, тут, коллапс ему, а если еще Севастопольской вместе, мы понимаем, кто не понимал, что город станет? Скажите, есть такие люди, кто не понимал? По-моему, это ясно, то есть как божий день, даже без высшего образования, что будет просто коллапс, ни вы, никто, ни ваши родные и близкие никуда проехать не смогут. Аксеновның сөзлеріне көре, тұш қызметшілер ноябрьнің 10-на жек Ойбышева мейданындан Советская мейданына қысымда Севастопольская ве Козлова соқақларны есе ноябрьнің 30-на жешлеріні толысынен екінлемеге вады еткен әділер. Бұндан ғайры Советская мейданындан Севастопольская соқағына же Тамир ноябрьнің 16-сында башланмақ ве 5 күнде екінленмек керек. Сергей Аксенов Русияде ясақ етілген меджлес тешкелятының мүлкетіні Қырым мұсылманларының дини идаресіне кечірмек бойынша айры механизм ишлеп чықарылмасыны назарда тұта. Бұл уақытта о журналистлерге білдірді, бұл Қырым мұсылманларының 6-ші құрылтай иштиракчылары арасында сеслендірілген реджа олды.
О меджлесні Жумхуретке зарар кетірген душман тешкелаты деп адлады. Оның үшін чарелер уйғын олмақ керек деп қайдыты Сергей Аксенов. Халық мүлкиеті халқының олмақ керек деп разыла Девлет Думаның мебусы Руслан Бальбек. О хатырлаты кемелі объектлерінің эксереті бір инсанын соядына Русияде ясақ етілген меджлес тешкелятының лидері Мустафа Джемилевнің адына yazылған еді. Бұл аризалар Украинада бір талай фікірлеріні яраттылар. Муфтият ве Қырым реберлігіне низбеттен чешіттен қыдей ноқтайы назарлар сеслендірілді. Хатырлатамыз, мұсылманларының 6-й құрылтайында муфти Муавин Айдер Исмаилов Қырым елбашчысына мұражат етіп, Шмитта соқағында бинаны Веджолман, яғни пионерская көндегі оданы муфтиятқа кечірмек режасыны сеслендірді. В первую очередь мы с Духовным управлением мусульман Крыма сотрудничаем в части возврата религиозных зданий и сооружений, те, которые имели отношение непосредственно к духовенству. И это не только касается мусульман Крыма, то же самое происходит и с караимами, православной нашей общиной. То есть полностью все эти вопросы, все, что касается с духовностью, будет передано общинам. С точки зрения конкретных объектов, деталей не знаю, просто я еще в принципе просто физически не успел посмотреть. Сегодня до конца дня все посмотрю, выскажу свою позицию по этому вопросу. Единственным учредителем, владельцем, пользователем, распорядителем всего этого имущества оказался Джемилев. В связи с нецелевым использованием данного имущества в крымско-татарской общине все 4 года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в Духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма. Біз бұмев зоны көзеті жеміз ве яқын шығышларымызда журналистик тақиқатының нәтижелеріні көстіре жеміз. Бірқач сааттан соң Великий имена России серлевалы конкурсының намзетлері белгіленмесі екунлене. Хатырлатамыз, Рейберовның екінші басамағы чоқ ұсырыжалар себебінден бүгінгі көйнің соңына же девам етірілген еді. Сұрaf нәтижесінде мемлекетінің 45 ава алиманы белен сынларының адларыны елде етежек. Қырым сәкенлері Ахмезжеттегі халқара ава алиманға чешет әрбапларының соядларыны бермеге тепсие еттілер. Ең популяр адлардан бірі Совет бірлігінің екі дефа қарамана Аметхан Султанның ады олды. Ярмададаев Саневи учуджи үшін Рей Берув девам еткен заман Қырым татарлардан көмер украин саясетчілер ватан перверлік акцияға құлақ асмамаға чағыр алар. Болелекнен ясақ етілген меджлес тешкелятының векілі Зайыр Смедляев Facebook ичтимаягында эм аэропортқа эмде Аметхан Султанның адына низбеттен чыркын сөзлер яза. Чуплю курналары толу, орталықта пакетлер учалар ве чевречет шешейлі толу. Ахмезжет боле алда яшай. Бұның себеплеріні ве пайтақтымыз не вақыт темізде улачағыны мұғберіміз Энвер Аблязиз сораштырды. Ахмезжетте чоплюк мевзусы чешет сейвелерде музакере етелі, ама эпсі бір коммуналь хизметлер яқшы чалышмайлар. Ахмезжетнің әрекенже чоплюк урнасы толу тура. Эмде қоралар олмағаны себебінден турмуш қалымтылары яваш-яваш орталыққа жайдырла. Контейнерлерге яқын яшаған адамлар әр вақыт чыркин қоқу келгеніне шикайет етелер. Олар әр күн өз азбарларыны учып келген пакетлерден темизлемеге мечбурлар. Недостаточно хорошо убирают. Надо почти, не то, что чаще, а надо... Я вот ни одного работника, ЖЭКа или как там кто там убирает, с метлой, не видел. Приехал, контейнер забрали, мусор вокруг сгребли немножко, остальное разлетается. Вот хотя бы сделали какое-то ограждение. Вот я живу напротив, и весь мусор, все мне вот это вот летит. Как, бумага, вот эти вот пакеты все летят. Әлбет вақытында бошатылған контейнерлер де бар, әмді оларының чевре четі яқшы етіп темізлене. Амасы қалда бұл пайтақның мерkezінден ұзақ районлар ола. Айында чоплюк или бағлы вазиет о қадар керген дейіл. Нет проблем. Каждый четко утром и вечером. Хорошо убирают. И ночью могут 2 часа, в 3 часа, и вечером часов в 9. И это самое, все время убирают.
Белли olğanına көре шееркерлі olğanının esas себеплері çöplük temizlegen техника yetişmemezligi ve olğan nakliyet semereli işletilmegeni ile bağlı. Cuma günü Ahmezcet memuriyetinin bir sıra memurları için sınav müddetinin sonki kunudur. Böyle müddetini Cumhuriyetinin yolbaşçısı belgeledi. Haftanın sonuna kadar onlar Kırım paytaxtı turmuş halımtılardan arındırılığı boyunca konkret plan tizmek gerekler. Aksiyonov aytqanına göre çöplük jeştirgan texnikanın 11 nusxası tamir etilmek gerek. Hem de konteynerler yetişmey. Bu meseleler yılının sonunaca çizilmek gerek. Enver Ablaziz, Ervin Emiraliyev, Millet için. Жеблерде уфақ парасыз қатнамақ мүмкін олajaq. Ахмезжет Ялта авиалушты шерлерінің троллейбуслары билетлер контактсыз сатылывы системасы ile çalışып башладылар. Енді банкларының пластик карталарыны құланмақ мүмкін. Яны көрсетулер тест низамда кече. Мұхбирмыз Bu Ақталев hazırladı. Енді троллейбуста қатнамақ үшін уфақ пара араштырмақ зарур дегіл. Терминалға банк картаны яқын кетіресін ве билет қолында. Терминаллар офлайн низамында çalışа. Карта или хызмет бір сәние içінде бежіріле. Esасы есе қатнап парасы берілгенде пин-код керек дегіл. Пользуются, ну, правда, не совсем 100%, но некоторые пользуются, у некоторых карточки есть. Айдавжы қайд етеки карта или төлев үшіні байыға қолайлаштыра. Бұл тест япыла. Қайтым бермек үшін копеклерні саймақ ве билетні айырмақ керек дегіл. Қызметінің популярлығы арта. Яқында бұл система ярмаданын эпысы жемиет нақлиетінде толы шекілде çalışып башладжақ. Согласно законодательству Российской Федерации, с 1 июля 2019 года оплата за проезд будет осуществляться безналичным расчетом. То есть все эти операции должны осуществляться безналично. Bizim ogumuzda hiç bir insan yanı төлев системасыны kullanmadı. Herkes alışkanları gibi katnaf için nakit para төлediler. Bunun sebebi gражданlar bu vaqta bilmegenleri. Çoğusılar bu vaqta ata bir şey eşitmegenler. Ama bu hizmetni mutlaka kullanarmız deb ishondırdılar. Нет, еще не пользовалась, еще не пробовала. Попробую, буду, наверное, пользоваться. Картой лучше. Приложила карту, и все, и не думаю. В будущем будете пользоваться? Конечно. Троллейбусларда Мир, Виза ve Mastercard төлев системаларының карталары ile kullanmak mümkün. Katnavның fiyatı evvelki gibi bir kere троллейбусқа мінмек 14 рублені teşkil ете. Султания Естакаева, Наджия Исаева, Магомед Несторов. Millet için. Ер вақыт яш олajam. Қырым педагогика Мундислик университетінде комсомолның 100 елығыны қайдаттылар. Неселер Қоршывы сербест шекілде кечті. Университетінің ижади тақымлары чықышта болундылар. ВЛКСМ тешкелятының ветеранлары ақында ерлар ве ширлер яңғырады. Шерифли мұсафірлер ве әлі оқу юртының ожалары давет етілді. Оларының арасында сабық комсомолжыларды олды. Мы хотели, чтобы мы с первых дней появления комсомола, создания комсомола, по сегодняшний день все поколение заговорило. И вот это все поколение сегодня заговорило больше всего песнями. И воспоминания тоже были в песнях. Комсомолның 100 елығы қайды төліві тешкелятының шанлы кечмішне далувдыр. Бұндан ғайры генчлерге ватан перверлік ана топраққа севгі ве садықлық рухында тербие бермектір. Я хочу сказать вот лозунгом одним, что мы помним традиции и открыты для инноваций. Но вместе с тем мы всегда должны помнить то, что было у нас хорошее, и стараться как можно больше проецировать это в наше будущее. Умум Русия бала генч арби ватан первер арекеті Қырым бөлігінің Василик шурасы топлашув кечерді. Оның мақсады Русия гражданларының яш несіліне ватан первер тербие бермек, яшларны бір-бірі иле мұнасибет тізмеге үгретмек. Ярмадамызда четте қалмады, яш аскерлерге Қырымның фальжилері де қошылдылар. Арекетінің региональ бөлігі 16 ерлі бөлікте енді бенге яқын иштиракчысын дені барет. Системная работа с детьми и молодежью в рамках юноармейского движения позволяет сформировать в Республике Крым уникальную педагогическую практику и выстроить единую воспитательную модель патриотического воспитания. Руководство республики, весь многонациональный народ нашего полуострова принимает активное участие в воспитании и становлении подрастающего поколения. Улуша Реджева и Рими Джитованың 105 елығыны бүгін Гаспринский адына китапханеде қайды тілер. Хатыр ақшамда шайрияның туғанлары ве оның ижады еле мерақланғанлар топландылар. Тәфсілетларыны Дие Велишаева біле.
Улы шайренің туғанлары, таныш білішлері ве оның иджадыны яқшы білгенлер дуа оқуйлар. Қырым татар шайресі Джевайре Меджитованың хатыра ақшамы тамам бойле башланды. Топланғанлар оның яшайышы ақта хатырлавларнен ве иджады ақта тейсуратларнен пайлаштылар. Halk için, tilimiz için, edebiyatımız için, milli tahsilimiz için yaşayan, faaliyet etken insanlar özleri bu dünyadan ketse de onların ruhları şad, onların ruhları ölmüyor ve biz onların anlamak gerekmiz. Butun omurunu, butun icadını bu kadın milli edebiyat inkişafına bağışladı. Onun kızı Siyare Medjitova anasının işini devam etti. O da Zimanevi devrinin meşhur şairesi oldu. Siyare Hanım kaydetti ki tamam anası edebiyatka sevgi aşladı. Kitaplar pek seviyordu. Ben 5 yaşımdayken de men Damzi Geraybay, Şevki Bektori, Bekir Çobanzadelerini anamdan işitip biledim. Anam evet özü edebiyatçı, şairi. Onun için bizim evimizde o devirge göre kitaplarımız bayağı haber edi. Kitaplar, Kırım Tatar mecmualarında ve gazetalarında basılgan makaleler. Salonda şairenin icadına bağışlangan sergi takdim etildi. Hatıra akşam ketişatında emde şiirler yankıradı. Onlarını Ahmedjet mekteplerinin talebeleri icra ettiler. Şiirlikler hazırlanır. Yüksek dağlar, kur ormanlar çileğine nasalar. Böyle akşamlar sık geçirili. Kitapxanenin kapıları Cevayre Medjitova gibi erbaplarının icadı ile meraklanganlar için her daim açık. Rusiya Federatsiyasının episi regionlarından kelgen tenis oyuncuları Aluştada keçken yarışta iştirak ettiler. Turnir nasıl keçken Ахтанев бет Икелев хамыздан bilersiz. Bu osmirler için galibege erişmek her şeyde ustandır. Rusiya Federatsiyasının çeşit koşularından toplangan 30'dan ziyade sportçı Aluşta Kubogu uğrunda yarışlaşacaklar. Onlar birbirinin 4 gün devamında görüşecekler. Bu turnirden son hakemler en yaxşılarını sayılacaklar. Надеемся, что это не последний турнир, и на следующий год мы всегда планируем провести уже несколько турниров российского уровня. Butun Rusiya ve regional yarışlarda kazanılgan galibeler Akhyar şehrinin sakini 11 yaşlı Marina için alışlıklı şey. Tenis bu kız için onun umurunun manasıdır. Yaş olganına bakmadan o özünü göstermeye tırışa ve profesyonel oyuncu olmağa istey. Все лето играла в разных городах. Я очень много занимала первых мест. Сейчас я 17-я ракетка России и первая ракетка Севастополя. Хочу стать профессиональным игроком, но если вдруг что-то не получится, какая-нибудь травма будет, то я хочу стать тренером. Rostov şehrinden kelgen Valeriya Braslavskaya ise o'zini birden tapmadı. Başta o'quvchini bir sport çeşitinde sınab baktı, ama tenisde to'xtaldi. Bu sport ile yaş sportçı 7 yıl devamında uğraşa. Böyle gibi yarışlarda evvelde iştirak eteydi. Onun arzusu bütün dünya turnirinde galibi kazanmaktır. Я занимала и первые, вторые, и третьи места. Призовые места занимала. И мне нравится этот вид спорта, потому что тут характер должен быть. И просто нравится. Tenis Kırım'da 13 profil sport çeşitleri cedveline kire ve devlet buna büyük dikkat ayıra. Çünkü onunla uğraşmağa isteyenler çok. Ve bu sport bugünkü günde bütün dünyada en rağbetlilerden biri sayıla. Sabriye Alimova, Muhammed Zikiriyaev, Ervin Emiraliyev, Millet Teлеканалы. Ноябрьнын 25-нде Милли Куреш бойынша бұтын Қырым чемпионаты өткерілежек. Жұмхуретнын әса спортив тедбір енді ел кечіріле. Қырымда жеңіктен евел олған урфадетлеріні ғайрыдан тіклеп, тешкелечілар яна нанелер яраталар. Бұл елдан башлап, ярыш олимпик чемпион Рустем Казаковның адыны ташыйжақ. Епсестегенлер іштирак ете бөлелер тек бір шарт. Спортчының 2017 сене октябрь біріне жалынған Қырым пропискасы олмалы. Қырымның шерлерінде ве районларында ноябрьнің 5-ден 19-на қадар сайлав турлар кечежек. Чемпионатның финалы ноябрьнің 25-нде Тебе Академияның спорт салонында кечежек. Галиплерні 4 арабайымды пара мүкефатлары беклейт чемпионат Жұмхурет елбашчысының ве Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің қол тұтывы еле кечірілі. Сайлав турларда іштирак етмек үшін ой шерлерінізде яшлар спорт ве туризм идаресіне мұраджат етіңіз. Малюмат үшін телефон қошма 7-978 732 08 39.
Шымдалек bu эпсі малюмат саат 21 бучуқта секележе хаберлер программасына қачырманас көршмек өзре сағлықнен қаланас.